Srpski teniser Novak Đoković nije uspeo da se plasira u četvrto kolo US Opena. Đoković je u meču koji je trajao 3 sata i 20 minuta savladao Australijanac ruskog porekla Aleksej Popirin. Ovaj poraz Novaka bi mogao da košta na više načina. Osim što je ostao bez prilike da se bori za trofej, Đoković će pasti na ATP listi, ali bi moglo da mu se desi i nešto što nije mogao ni da nasluti u najcrnjim snovima, to je da ostane bez plasmana na završni Masters u Torinu. Posle US Opena srpski as bi veoma lako mogao da ispadne iz top 8 tenisera u trci za završni Masters. Za sada muku oko plasmana na završni Masters nema Jannik Sinner i Carlos Alcaraz, ali Aleksandar Zverev mogao bi do kraja US Opena da reši pitanje odlaska u Torino. Što se tiče ostalih tenisera, sledi Daniil Medvedev, Kasper Ruud, Andrej Rubljov, Novak Đoković i Alex de Minaur. Od tenisera koji su na ovoj listi ispod Novaka u žrebu na US Openu ostali su de Minaur, Fritz Dimitrov i Pol, te će Đoković sada navijati da oni ispadnu, kako već posle Grand Slema u Njujorku ne bi ostao bez pozicije koja vodi u Torino.